Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba syedalun yang mubahagia wandu. Wahaba. Nyo nalun kelon video si Imran getat ang ing lagi ased. Pakon lagi ased ka. Pakon. Puka kena pekong long. Kebulu lepan. Kena tarik long bangsa Aceh. Kena bi laki suara buat bangsa Aceh. Si Imran pasal pu. Kena bi harapan mameh lom ke bangsa Aceh. Yang got sang dingko. Got sang di bi tumpo sang. Got tak di bi tumpo le mualim. Kai ang ing ke bulu lepan pe bendera. Pu hana hawa lain. Pu bendera lom. Kalimong belah ton ka. Pu bendera. Pu na rencana apa lu dalam minong ji yang kam deh. Lu dalam minong ji sang yang dikena kibarkan lu dalam inong ji yang mehe. Yang kena ni kena kibarkan. Ang ing hana mu pu capi. Tak leh pu ang ing. Yang sang jika diutuskan li mualim, diutuskan li awak CPA lain. Untuk pegah abang memeh long. Pancuri kemeng. Oka, memang trip dah nalun ju video kesimran pasai mata saruk pancuri kemeng. Oka pancuri kemeng ashe palihan. Trip dah memang nalun ju. Yang ubena fitnah yang kala ditebarkan lijih yang li pancuri kemeng yan. Pu dipetanggung ju. Yang kala difitnah lon. Saboh bukti hai dipenyata tapi lebih binatang yan. Yang dikena yuja awalun. Yang kawo. Syarif Fadilah. Siria Fadilah. Yang Siria Fadilah na pernah diwawace. Alanya na bulaut kaburintangan. Pakang hajak menumpuk pu ya prehelun. Kaprehelun Imran no. Lun na pu kapreh Imran. Kabar gure-gure ke hujan thaw kajak. Kabar gure-gure yang kah bila ulama-ulama zalim ya. Kabar hujan thaw kajak. Kabar ya. Nyoka kumari lelun. Kabar gure-gure ke binatang palih baik gaduh ketebar fitnah baik kayak ke bangsa Aceh 7 buah keturunan anak bajing. Kemungkinankah hai Imran pasai yang antek anak bajing? 7 buah keturunan kadangkah anak bajing hai pancuri kemeng? Dasarkah Imran pancuri kemeng? Kah na pernah ka sewa motor kijang Innova? Ngona pawi kayak cu kemeng hai binatang. Di Nisam Jalan Putuh. Ya. Yang ngona pawi kah kecu kemeng tahun 2017 uro mak megang kah dipoh. Dipoh kah tahun 2017 uro mak megang hai binatang. Pancuri kemeng kah dipoh. Diserah lumo pet boh le awak PA. Namun kayak serah lumo ke awak alu papun 2 boh. 2 boh tu kacok 2 ngon siram lipong. Nyo pancuri. Katuduh ke pancuri kemeng katuduh ke nyo jeh nyo yang berut mak hai kebi bukti hai binatang palih. Dasarkah pancuri kemeng kah Imran pasai? Kah ngona pawi kah kacu kemeng kujut pesumpah dengan karena Allah. Dengan karena Allah kah kujut pesumpah sabe-sabe menyolon tamong komen nyam lon pegah sabe-sabe kah hapus komennya. Pakon binatang palih. Kapegah ke pancuri binatang ah. Ketupa keturunan ke anak bajing. Ketupa keturunan. Ke kon keturunan ia lebung lagi kah? Kon ia hadas gaya lagi kah? Yang kanangon ke saboh tu yang thonan yang apa mu ego yang muka hitam rea perutnya. Sabe-sabe dia jawab video ke binatangnya. Dia melumpuk lon. Dia wolon waceh sonan yang anak kuso yang pegah do urung kaya sonan. Sonan tipun rea perut muka hitam man. Apa? Jak dekat goi-goi le hana payah jak mita viral ngon nabusinyo. Hana payah mita viral dan hana payah kayu wolon waceh. Menyo behawakah binatang kajak kedeh hujan thaw. Kabar ulama-ulama zalim awakah. Yang kagehina. Ulama-ulama jamun, ulama-ulama yang kamu sayang. Kagehina le gure awakah binatang kayu petanggung jauh. Baik kajak pegah mama ke hiah-hiah ke binatang haram jadah.
Tonan nanti pore aprut panewa ya. Awak ni tham ti. Yang kapah dua ingon. Purute ase pelacak, ase kap pelung. Kayu jak jauh video balon memang ku sengap ke hai binatang palih. Kau lebo lawakah ku jauh video hai binatang. Yang timran pashe mata saruk haram jadah laknat tilah bijeh Yahudinya. Yang kali lon jauh kafira lino binatang palih. Muhan soturi tiga mata saruk pancuri kemeng. Yang pancuri kemeng timran mata saruk yang hoi ka anu bajung palih. Kapreh dua rotu yang bangsa Aceh. Hana puah hati kayak kun ke bangsa Aceh. 7 boh keturunan anak bajung. Kah yang asli anak bajung kadang mama ke hiah ketiga anak bajung. Kayak kun ke bangsa Aceh lon yang kawan-kawan. Kabar fitnah yang kawan-kawan leh kabar fitnah ategap han ka mengaku lom hai binatang palih. Kelon pu yang hana katebar fitnah likah anak bajung. Ha? Tapi toh sabah bukti ke anak bajung. Toh sabah bukti. Sehingga ino bena antek-antek yang bila ulama tu dipegah ke pancuri sepo yang kalih pernah kecua kemeng anak bajung kabi dia. Jawaban. Haram jadah palih. Kalih katebar fitnah kelon hai ka khun hai kabi bukti jino ka kayak khun ke bangsa Aceh. Oleh ka fitnah ka khun ke bangsa Aceh ka mengaku lam yang berat ma ke hana kaun kah ka begah. Khusus lang grup WA. Mentang na voice kah hai binatang hana sojit edit voice. Tapi nyan kenyataan sukah kayak khun ke bangsa Aceh 7 boh keturunan anak bajung. Nyan kabar mama ke hiah ketiga. Kabar gure-gure yang dalim kah yang kun ku gure jamun. Ku lama jamun jen. Ha? Kabar dia. Lambrut ma ke. Haram jadah palih. Kajak pesaban ulama jamun dengan ulama jino. Ya. Kapegah bak gure kah yang leh kazam Al-Quran. Bak masailai di muduntut. Bak masailai di murno. Hana dibut matan tagrib. Hana dibut kitab kuning langsung hai binatang. Yang so kerang kitab masailainya. Sehingga gure kah haram jadah dijak pegah jin. Ulama jamun. Haram jadah. Ulama jamun di Thai. Kon di Belanda mentang. 80 boh negara di Thai ulama jamun. Kayak pesaban ngon gure kah yang ulama jahannam kah ya. Nyo tulung pegah dia nyoba sipun raya perut muka hitam lom. Hana suah lu layanji. Binatang ego nyan. Puja mita viral. Kayu ba mama yah tiga gede hujan tau. Haram jadah palih. Kapreh lo nyang kapreh ku getim punyung ke. Baru ke depodro ke. Ha? Ku getim punyung ke. Baru ke depodro ke. Hai binatang hai. Hana ke soke lom. Haram jadah. Bijeh. Bila kebatilan lung perute. Bijeh pang tibang. Pang tibang bila ulama jahannam. Bila ulama tu. Yang toh ulama nak ketui le yang toh ulama ke hai binatang. Kak caci maki ke kajak puan bajing ke mantang cerah keturunan ke ketimbang keturunan ke hai binatang hai Imran Pasir. Hai pon raya perut muka hitam. Nak so keturunan ke binatang pale. Ha? Mama ke Yahudi, Yahya ke Yahudi ke hai binatang. Hai pon muka hitam. 3 raya perut. Kayak apa action draw ke kayu jawab video draw ke balon kayak mita viral binatangnya. Kau label kah? Kau setakat kah? Lonjak jawab video hai binatang perte ase kap pelung kah? Perte pekong partai PAC. Ase du. Taban dengan Imran mata saruk yang pancuri kamengnya. Taban. Niyo musumpah dia Imran Pasir pancuri kamengnya. Niyo musumpah dia. Na puhana niyo musumpah dia na pernah dipoh haji. Tahun 2017. Lewat lupa pun. Kita nyong dia. Bak binatangnya. Yang 2 boh lumau dicok. Dicuang nanti ram lipong. Haram jadah palih. Buka jid nyong menan sirah apa. Nyong terakhir sagai lonju video binatang ashe duk nyandu man. Ha? Nyong terakhir sagai lonju video. Hana boleh lonjak layan ashe du man. Perute pekong partai berhala. Perute pekong lih lubo si mualim yang keji ya. Awak lih lubo si mendakir manaf. Panem mendakir manaf. Syahrin nandi. Ya pegah mendakir manaf. Dia tipe urung drone yang buhnan yang buhnan jihnya ulama yang angke jihnya termasuk ulama panglima. Ulama tu.
disertakan dengan situ haput. Ji ke panglima di pe urung drone hudep-hudep siram tuah. Nyo kenyo yang pelai busi pusampo sagai. Terima kasih. Assalamualaikum.